Dobar dan, moje ime je Svetlana Brkić i ja sam arhitekta i vlasnica arhitektonskog biroa SB Project. Današnja tema su reklamni natpisi. Postoje svetleći i nesvetleći reklamni natpisi. Sadržaj projektne dokumentacije zavisi od tipa i veličine reklamnog natpisa i sastoji se od projekta arhitekture, projekta konstrukcije i elektroinstalacija ukoliko se radi o svetlećem reklamnom natpisu. Tehnička dokumentacija se predaje u 3 primerka sa licencama svih inženjera i elektronskim potpisima. Zahtevi za izdavanje rešenja o postavljanju reklamnih natpisa do 2 metra kvadratna predaju se na teritoriji nadležne opštine, a preko 2 metra kvadratna u Sekretarijatu za saobraćaj. Takse takođe zavise od teritorije određene opštine i od same veličine reklamnog natpisa. Prosečno vreme izdavanja rešenja nadležnih institucija je 1 do 3 meseca. Vidimo se u narednom videu, pozdrav!